علیکم سلام، خوش آمدی زندگی. Салом алейкум, салом дим лайк рахмати калон овозай ман ҳастай да шумо. Созия пасоз рамаш кунай хто шумо чӣ хале? О ҳастай. Свети чӣ хеле созӣ саломатият хуба эҳтиёл дорӣ? Эфир карди 30 соат додаи сайта. Зиндагӣ созӣ мега Свети. Соз рамаш мусозен соз раҳмат. Худаш чӣ хеле эҳтиёл дорӣ? О 18 соат додаи ман. Ҳамин ҳозир карди 18 соат додаед ё ки ай моҳои додагӣ? Динангина. Вай эфир меган сразу метаку. Одам дастар боша зиёд медодай. Соз додаи 18 соат. Хай шукр. Дина 3 бор кардам эфир. Чанд соатӣ кардӣ? Хай соз додаи 18 соатам. Ман хияр рӯз ки саъатот буд мешава. Оли манав 800 айма. Кани зиндагӣ нависондаи ман надидамаш. Чатш кунам. ҳафт соат обшӣ. Чӣ хел 7 соат обшӣ? 7 соат кардӣ? Зиндагӣ мада нависондаи значит мада намебирояд. Зиндагӣ худосоз бошем. Кани? Ё рафтай. Зиндагӣ нестай ба фикрам. Чӣ қайқай эфиримда навистӣ? Чӣ байқай эфиримда навистӣ кай? Мара мегӣ?
من در ефیر نویساندم. نویساندی میگم آخه کی نویساندم. اون روز نویساندم که وای چی نمیدونم افیرات کنیا افیرات در من نشون نداد. آخه برام گفتم افیرات ها удалить کرده و گفتم وای دیر چی میشه سخنید میشه گفتم چی گفتم میگم ننویساندی همین روز نه در اومدم ممکن افیر داشتم من یا 2-3 ساعت پیش 1 ساعت افیر کرده بودم یا 20 اوی 7 دفعه اوه 7 دفعه مومی سویتی تو میفهمم که ای 7 دفعه همین روز میگم می نویسم یک ساعت میداد. آخه نه وای نبودم افیر داشتم دیم لگ رحمتی کلان صدای زرفشانه وقتی افیری تو دم ممکن افیری داشتم ده اما وای سوز بوده که افیری وای программа у тамом میومدن روزی که باشه هیچ کانامی بیاید بعد چی کردستم با وای افیر یوتیوب صدای زرفشان چو کدی بالا را نگاه داری سیوم لک السلام علیکم سوزی خوبه نمکسا نیلفر علیکم سلام رحمتی کلام برای سوال برای لایک سوز رحمت خودت خیلی سلامتیت خوبه سلامت باشی نپا و علیکم سلام رحمت شکر خدای مهربان آمدهش خودت سازی کیره میکوی نیلوفر گفته سی به فکر من شکرانه الله رحمت سازم خدا ساز باشه صدای درخشانی ثواب نمیمونی همی افری مرا باز میگم نمیگه و خواهی گفتم پر خوشش هستیم بالا پاید میله نمو رحمت سازم اکای صدای درخشان میگه صافی ما چی بزبرد دیتیل نه خیلی جان خیلی که
زود باشی همه وقت میگه بزوری دل نیب آخر تا جا ایمیل نمون آخری رحمت کشمو هم میگه نیلوفر نمون جنگ نکو بگو فقط امیر گم کی باید محمد الله صاحبمان میگه کی باید یکم چی میگه ده رسول لطیفه الو салом алейкум ака хуш омадӣ
چو کردی محمدالله؟ مرادالله بودی؟ محمدالله بودی؟ نام تا نمیدونم، زرافشانی گفتم. محمدالله بودی به فکر من یا مرادالله؟ بازی که دوستم خیلی سال شما چه کار دوستین؟ من دکارین ها دکارم ها ساعت ندارم. ساعتم چی؟ توبه کردم ای سر 3 بار افیر سر میتم، هیچ کنم بیا من دیگه نمیرم در افیرشون. خیلی کاره که 24 ساعت افیر دارم. به نام الله دکارم افیرش ماشتم اپجام. به نام الله دکارم افیرش ماشتم. خیلی کاره که 24 ساعت افیر داره. چقدر آخه 24 ساعت افیر میکنم که با زوگ نکنم شمیسا. به زوگ یکی زوقت میکنم. وقتی که جای خری میبیم همون وقت افیر میکنم. آدم نداشته باشیم افیر میکنم. اپا جان من میخوام قطع شما یک شعر خونم امکانیت باشد. یا بسم الله. شعری چی؟ چخلی شعر؟ خان فهمو اپا جان بزرگ زوره ها اپا جان. خان بزرگ زوره ها اپا جان. بزرگ زور نیسته، بزرگ پیش کنم بیایه. اومدم بزرگ بود رفتن اینه. خان فهمو اپا جان بزرگ زوره ها اپا جان. من شعر کجا خونده میتونم؟ اگر شعر خونده میتونست مال شاعره شده بودم. شعر پدر اپا جان بسیار آدم طلب دارم. من نمیتونم خونده آخه صدای زرافشان. میخنده وای اومده. سلام نه که اگر تاجیک نباشی نمیتونم لحظات قطعی گپ زده. من نشان میتیم چی میخونید. نمی اخمق بازی دورا قطیمه. سلام علیکم سازین خوبین؟ سلامتی ها همگلای علیکم سلام ساز رحمت شکرانه خدا شما برسین. دلت قبول بیره بنویسانم که نفهمم چی گفته استی. ما به مهر میریم نشکرانه. ما به مهر نشکرانه الله مهربان ساز رحمت
барои чӣ яке гапа гуфтӣ худосоз бошӣ? Худосоз бошӣ, ина барои ман гуфтиста бошӣ навқада эфир нест, дар ютуб нест. Навак барои эфири ютуб ҳуишида барои қа эфир кардистам. Ҳозир дизлайк мемонам, неки апаҷон нахандед. Майда ҳамун фаҳмо апаҷон ҳамаш 100%. Эмонам дизлайк мемонӣ, пизлайк мемонӣ. Биёам чӣ дошта бошӣ бисканад биё дизлайк тамо. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Бехуш омадед. охи номат эфирда чӣ навистагӣ? Барои ҳамин гуфтам. охи номат эфирда чӣ? Ҳо ай саҳар айтамҳои балаззат вай кардистам. Эфир кардистам ку ҳеч ка намебиёя аму чӣ соз буда ки меомада программа. Раҳмат апаҷон, саломат бошӣ. Ман фаҳмидам хулосаш апаҷон мумкин язна негӯяд барои ҳамон апаҷон. Вай ман худам шеър хонда наметавонам. Мисол қати мардак ман чӣ шеър мехонам? Бебе во омад магрехта. Бебе омад магрехта. Намедонам мардум дар куҷое ҳастанд баъди Рамазон куҷои иштиянд мардум просмотр нолай. Ака нагӯ просмотра. Хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед. Раҳмати калом бе барои дастгиритон.